Zovem se Bajrić Muhamed, iz Visokog sam sugrađan ovi ljudi u Visokom. Situacija u gradu, tražim zaštitu od ovog grada. Zahvaljujem se MUP-u Zeničko-Dobojskom kantonu na saradnju i zahvaljujem se policiji Visočkoj. Ljudima dobre volje da pomognu sugrađanima, da hodamo mirno u zaštiti svi građana. Jer sutra dana oni mogu biti na ovoj situaciji koju sam ja bio jučer. Oko 1 sat priječeno mi je samoubistvom. Oko 1 sat priječeno mi je samoubistvom. Oko 1 sat priječeno mi je samoubistvom oko fast fooda Keme. Oduzmimo ljude koji nisu uračunljivi. Hodaju ljudi koji nemaju dozvole za oružje iz rata, papire ili imaju. Imaju ljudi koji nisu normalni, nose oružje. Ako budu uzmene, grad će krenuti hajrli. Ali ja mislim da ima mnogi ljudi koji mogu ovome gradu pomoći. Ako Bog da, ja za 2 godine ću se kandidovati.